Mangwawu. Vous avez un petit, il est bien. Ah, mon consolé.
Jacques Mukosa. Jacques, dans sa émission à RTNC, Jacques. Va se faire, il m'a dit, ah, comment il est sur les lots. Et Jacques, Jacques, on va voir. On va avoir un sac à un point. On va avoir un sac à un point. Jacques. Não sei que assunto é para comer. Ai, a minha trazia, azulha me pode não ser que assunto. Tu sabes, tu acabas de ser que não quer sentir. Ai.